MC show na wo hwe meet Charles ene menya hoho kese pa o studio ha sei opema se me na me pena se mpa ofreme na na poku prekope me fe no therefore boatin therefore akwaba Malaysia yeah therefore we dey omo ti obebe so mo de me ni di Nkomo why ne therefore boatin sabe Ghana cry no free impedias efreme kwabna boatin ba ko pe Payini kwa boatin kwabna boatin ba ko fra hafu mem hafu mem so fra hafu ayom so minim hopa on se fie ni pa mamusa anka we wa hwe we dey say no akwaba na akwaba we dey ye wa brochire dey ye brochire Nkomo kakra okay pa dey na ma brochire ye dey na ma brochire ya ro ho na se enyu no se de wokan ye de wakan mi no abom preko se de na enyu no na brochire asem no yemfa ne se ye ansa ne ye beba no ye ti bi kakra se o mo se abrochire heaven ni ade but obedura na abahu se nioma bi nte se de o mo kan no well oba se de adwuma sitie ni ade ahomache sole no nan na wo sole obi ada na wo sore fikete so no nan wo sole ene mu asem no de se won sole no nan so a ene na se de o mo kan no awia tu na amanfo kwaju omani no na so so awia na kotoko obo match no na wo kwa adwuma mu enti na che se fa bi no emu onwunu kakra na nwumere so mu nko nwumere so ko 9 shift dia na obi ada no na che se wugina mu but ne de na ewo mu no so ye se emfa ne se bosome na so no na de ne dam puchu adafo na se ba bi epia oka na ye nchi ho mu ntwe ne baka ye tua na nso no ese ohwemu a te se meme wo fie sei no na me ye timber company ya na ewo memu MTC ye to ne din ayom e ho na me wo kakra ayom forest product e ho na me wo but ansa na me be firi wo kra no na be say 6 months na ye ntua ye ka na me jaye na me de ba ai nti no wo hwe a ekwan bi so no saa kwan of you know me de fa so no sabo so me so toa so be mprenum prensa na ekwa anim timi duru be 6 months na yentu aka na mpanifo bia ntimi hu se bia ombeka bibia boa ama yetimi tu ayaka no na ha kakra na wo se ohe adwuma ne ho akatua nsam de a nga abrochire ye enkaye na emom bre na ewo mu ne ye bre no stress no anu odin kakra stress ne mo stress ne mo wo si e ba school enso no ye de no so support enu kakra meet the Charles show na wo hwe me twa me ho abasisi a e be sa to aso me mo wakwaba eba meet the Charles show me crowd say me kwaba therefore boatin ya sa babiem therefore ba mo wo nyamma me se wo nyam friti asefo asase so na se wo book okatema ko Ghana ana se se wo Ghana die pa na de be kai ekure fe ni Germany if you go the edin ne mo ye den a e wo ma ye beko kon de edin but e wo ma ye beko ne ba se ye kwa enioma bibire ho a ye be kai e wo ha because o hwe ya ye nchi ene se de enioma bi ye onim ene ye ba ha di aba be hunu ye de compare ahodro wo mbibire o hwe bi ti se wa hwefie na hwe ye health insurance system no utimu se apamden se achi ba no munye ntwaye na do twisika kra ho kwa edin do twisika ma providers no edin wa kra usika kra obi hwan kwa na akutu ama no Ghana ho it aye some way bi kakra but aye health insurance na wo Ghana no ekwan bi so no nka aye na nka efo by the way o masi aye no me kai se me wo fie no nanka wo ye Ghana ni wo even social security number nko akeka wutimi ko renew wo card no ema even omo depending on wo no etimi cover wo mu but the way health insurance nanka san Ghana no adwuma no ayete say
uko hospital na asako yet say fa card no kura to nchen na ka say me dem me ba pay as you go. Oh, okay. So yeah, Mato asinti we health insurance ni free wa. Dey bi na o kon be do and say obekai and obefese bibi we Germany so go check hwa wa anya hwe so atena mo pen. Wo hwe Germany ha. Omo transportation system is very effective. They are very proactive when it comes to transport. A train omo bus yi wo kama. Even flight system no kura no say run from city to city no so no emu da ho kama. Na wa hwe say transportation bus yi ahomachen time ade bekọ adwuma ne ade bibia be run kama ade bekọ adwuma ana obekọ classroom ne nyina e wo honom. Ba hwe ye trotro system na e wo efie no a ekwan bi so ne ana ahometisem wo mkakra. Nti eno na yana ma ukofie a te si e wo ha e ukase bi kra uko holidays. Ukwa trotro abi free connection ade be kochoko. Enfifire betse wo no. And I say that you chrome medical chrome so too more anodin. Oh, okay. Now basa uko mi chrome so from Kumasi to Memu dia. Oh, okay. Driver say be odu be duru fie no e 50-50. Oh, okay. Ada say odu be duru fie ana say odu nkwa e be si wo. Oh, therefore so to into work health insurance and work transport the same. Into dey na cost bi. O san so hwe kromo ha efa omo system bi kakra o maye se oba na ebia woni adwuma ye na adwuma samonya kromo ha wontimi ntena bra wo se woni income e wo se bosome ne so a kakra betom mu it is wo no so woni bibidi a e wo se wonya bibidi fidi ba bi nti e no kra no enhihye bi wo ho e ma de woni bidi therefore so to crowd you meba ye kwaji break e be sa basisi a wa ho hweme therefore bo atin that so studio ha onyanko e na wo wasempa bi e the man German Nkomo, German diaries, German vibes. We're going for a break. I'll be right back. So therefore now oka bibi fa say kakra betom when dey betom say wo ha na say wonya adwuma obi man so enhyehyɛ na wo ho na dey fa na say ba na sa na ya kano kasa mu say bi aban enhyehyɛ nti wo fa na say city bia ana say kuro bia wo mu no enhyehyɛ bi wo ho e ma timamofo na mo wo no say wo ye hoho say wonya hoho mu nyina no mo wo benefit bia e bi be kan so but o he krum na yet say to sini wo ho kakra nti wo ka say wo kofie na wo consider say me kra no me kui me nkoye adwuma na die na medie na kamia say yakoye unemployment insurance sa what ha na wonya adwuma kra na obenya bibia di broni krum sa pepe nti ya na akabiem therefore den akabiem yaka transport yaka health insurance you can unemployment insurance and I say security for the unemployed people in the society. Akadie or therefore. Now was I sure mine anymore. Now where said ye mine no now you yet ha and I America ni boy ya wakota America ye CFN Chini Jonas. Oh me actually watch that man for say yen form. Oh she form glass in oh okay. Baby wo ho a se de sitie no wo to ani hwefie a emo na fam kro efe nti no ya na akọ ete se wo san akofie akoto sa mfuturo ni ade ni nyina ebo wo san se ma mentana ha ya na mentana ka menjom ho kakra ba wo de aboko nchi efie ni so de den a wo beko nti se metie wo ya na ye planning no o ma plan kro ni ye o ma hyehyɛ o man ni o pani o therefore what about security security like hombamba something to say eno so de what me wa come be run free mu ha eno de atare na so me pen by force run pabo ne go ne dwane e bi wa ha sa eno de me ba de mente bisa e wo mu say yete say bia bitimi hia manfo like kwashe boys was free kwashe atare na so me pen by force free mpabo na so me pen by force e bi wa ha sa aha no say o ho timi ye
fast we are fast na utimi twa koti na omutimi ba ma ebimpo wo hasa koti na kwase se wona mo na obi abasa wo metro man ho den anase won se basa kan twa won se kan twa pa me hu bi sa ba me ba me tie bi CSC o mo kan se bia obi to ne phone in the 60s 70s wonam bia kwana ba bia na light ne nhye dan ni ho yie nti amanfo hia no no mo je ne phone but o hwede ekoso ye krom ye a ebi kura na evidences ni bi ho ma me nua ba no mu bi ni me nua me mamo ye bi but and there yes ye kan ya meti bi oh okay meet the child shows now with me no therefore boaten na kasa mem de share me twam ho basisia me ba ye be din komo bi a special komo try me yo therefore boaten say benefit na kan say mo na mo kan say kan ye 1 pound ni die na kan ye odiem the bend there say wa auto oh therefore to be an the woman say ye ka Germany asem ye ka Germany asem ye ntimi ka Germany asem enya the beer festival one of the largest festival in Europe so that say ye no mun say society so that say na ye woya dum ye ni aponsa na etwemanso you know this festival na kran wasem ne say and I say Germany beer wasem to say be ba ni yatibi ye hu bi me mfa ne say me ba kromu ha no 5 years ago and me ba na anche na October ye tisi October tisi na me tisi ye say free bibi October first ma hu de kro in terms of farm kon ho kakra was sa therefore farm kon ho kakra na fish anda no aye another year aye na October no na me say no se na no de ne farm kon ho de awe no farm kon me ko no makwa akọhwe the October 1st in the tuam na me ko en so de mu sa ampa o ko en ho se be bia abebeto bia yempoyem abeto anato na ye ti kuma sa safre nye ye ni aponsa na ewensa dabi kai bia no de utim se ehye enyuna de ehye no kwa utimi no mato se Germany beer brands beer nsan ho do nko brand no you very 150 ene no de wate eboro uko city bia na bia wo munsa ntika Ghana nke mem wo munsa nka mem wo munsa awonsa mo ye gosu wonsa mo ye kuma siasa fo wonsa mo ye adum fo wonsa mo ye na tabi ko shi wonsa mo ye Jamestown wonsa mo ye sanity ba nka ho so wonsa mo ye agbeto omo so wo mo de wo mo a chese wo de kan wano a mewo ete banisa no a ensane de omoka but kwa bi so no ewo mu ana wo de ahwe wo hafa kakra enye se bia da bia na ote ho se asoromodwe no therefore ye nkomo obi di asem bi atwemaso sa obesi wa ho ya wo ye hoho wo ye Ghana ni na obetna Germany o ha wo butuma tena be mfe bi edu na awade kora da wade ana oba kora se bonya bi ngwen enen ntina ampa what matter could be 10 years 15 years ampa ade o yesese o mama na enye se o mama masem wo frifie ba na adwene da otirim se mebepe bibi dia kofie oh okay nti number 1 ye adwuma sem no wonya ba bi tena na adwuma sem no na afi nsuso no yesa nto asem ya ye kan ba mu a ene na akoye te se wo no wani gie nyina be ko nto anim nti wo pon adwuma ba na wonya nto anim ba ko mienu bi de gumu a na say enu kan no forget is how my ya no na pe oba bi da but therefore boaten enya di asem no e de okon awie sa jumadi ni de besi ya therefore boaten sa mesa afro biom amu aba me show you so nana ya kan nsem bebrebe afa Germany yes sir you best afro biom ne no di nkomo aba Germany wo beba for show biom twamentem na wan so ba na me nsa si bi therefore we dey make hamentuma pressure we na hamentuma na machia therefore hamentuma na machia therefore sir the next time no ba therefore mesa ba mo nchen biom me the child show and I will madam ase